padua. Subtema mangarahkon kuria marsitu kolon pakon marsipatuguhon apa mapardiatehon mandopakon parutoloni guluh. Puka kita mah kebaktianta sonari berehanami panorang saat teduh. Amen. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 10 pitu. Bait sada pakon ni tolu. Ibagas goran ni na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dinapasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Martuah mahalap na tahan bani parlajoan, ay dok monang iya bani parlajoan ay, jaloon ni ma sortali haguluhan, na dok pinarbagah ni na bata, bani na marholong ni uhur bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na bata bapa nami, parder layak na tarsulur. Martupu doha nami nuan ijon manombak ham humbani gok ni uhur nami. Parayak ham mahanami, aseto tap hapersayaon nami, janah margogoh ka nami, mga bakon pangabak na madear, songon na penindomu ben nami. Parurot ham mahanami, rosi ujung ni goluh nami, marhite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Haleluya, na puji ma bapata Tuhan na ibata, ibaen diar layak ni. Mandoding hita humbani haleluya nomor 10, bait sada pakon ni 2, bait paduahon riap hita jongjong.
martonggo mahita, sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjahan nasangap doham, namangidah terus das hubagas uhur nami. Ham do napatubuhkon hasitongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaholongi hanami ham humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tonduy nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop isuan hon ham ibagas diri nami. Seng terponopkon hanami dosa pakon palanggaryon namiin, ay talardo in haganup ilobemu. Sonari roh doha nami hulobe-lobemu, mambuan haganup dosa apa hahurangan namiin. Maidop mauhurmu ban nami, sasap hamma dosa namiin. Suruh hamma tonduymu hubagas uhur nami, ase tarbahen hanami, mambalosi ham ibagas hapit toron, hasitongon pakon hapasingon, ase buhay hanami persimada, bani hagoluhan na sadokah ni dokahni, nabinagahkonmu, bani sagala na porsaya bani anakmu, Jesus Kristus si paluah kanami. Amen. Tangar anjaha haporsaya hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Martuah ma halap nadop sinasap panlanggaron ni, nadop nani rukup dosani. Martuah mahalak anggoseng ihira Jahoba bani hajahaton. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganupan dosata. Halaniay, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Malas do tong uhurhon bani Jesus na tongtong, mangindahi hajol maon ase ia paluahkon. Manduding hita humbani haleluya nomor 240 sada, bait sada 2 pakonitolu, bait patoluhon riap hita jongjong. Amin.
Saksihon hita mahapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani ne bata bapa, pargogoh na sotarimbang, namanop pa langit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni ne bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan, marhite ton di napasing. Namanaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipar silangkon, mate anjahi tanom, turun hunagoritoruh, mulak manggolu hum bani na mate, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anja hundul isyamun ni na bata bapa, pargogoh na sutarimbangin, hunjay maya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon na dok mate. Au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuria persadaan nama pasingin, persauran ni sagala na pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani perpuhon ni akula, pakon bani hagoluhon ni sadokah ni dokahni. Amin. Ay doma jupah au ondolan ni tonduhin na maguin, daroh ni Jesus do manahan sadokah ni dokahniin. Manduding hita humbani haleluya nomor 130 bait sada pakon ni onom. Shalom. Sonari tangar hitama penegasan warta Bani Kuriata GKPS Cililitan nasihol sipamasaonta pakon nadop ihorjahon janah hilaksanahon Bani Kuriataon naparlobe tetap ianjurhon hanami hubata haganupan jemaat GKPS Cililitan baik na mengikuti ibadah hun rumah dan kegiatan sehari-hari tetap melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan dan kesehatan kita bersama jemaat GKPS Cililitan secara khusus keluarga kita masing-masing. Napa duahon sihol ia dongkon hitado partonggoan pangapohon hubani keluarga Bapak Irwan Purba Inang Sri Dewi Boru Saragih martehon ninado parlobe orang tua hinaholongan
simatuani Bapak on idilo Tuhan bani piga-piga minggu nasalpu. Panorang hari Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sada seluk salose ibadah langsung pukul jam 15 WIB lewat Zoom meeting. Napa duahon tugas-tugas hubata haganup majelis pakon guru sekolah minggu. Adong konon tado pembinaan bani hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2020 sada ipukah pukul 8.30 WIB. Pembicara Pendeta Dr. Darwita Purba, Ketua Majelis Sinode GKPS. 2. Pendeta Dr. Jusni Hasaragi melalui Zoom meeting. Ase sirsir mahita haganup Majelis Pakon Guru-Guru Sekolah Minggu. Napatoluhon rencana pesta HUT Kuria GKPS Cililitan ke-44 untuk tahun 2020 sada Yadong Kondo lomba vokal grup. Lagu yang diperlombakan Aima Humbani Doding Haleluya nomor 440 bait naparlobe pakon napaduahon. Setiap keluarga merekam dan mengirimkan dalam bentuk video ke email panitia HUT GKPS email.com CP Samas Rajamon Purba 0858 1765 1402. Dopai Yadong Kondo sise virtual ase hubata haganup pengurus sektor menyiapkan nama dan nomor telepon keluarga baik pribadi sihol padas kita hubani tim panitia ase tim panitia maholina padaskon hubani full timer. Ibadah pertongguan gabungan Yadongkon bani tanggal 12 November 2021 pukul 19 WIB. Gabung mai haganupan hita sektor sadada subane sektor onom. Naupaupatkon ipatugah kanami hubata haganupan. Na manuratkon atap pena mangisi Google Form pangurupion penggalangan dana piga-piga nadop salose ase bukahita catatanta nalape ma transfer boy langsung transfer hubendahara kuriata nalape mangisi Google Form tetap do dong panorang hubata ase isi hita be atap lupa hita boy buka hita holi ibani WhatsApp warta atap penai padasni tim warta sonai genai padasni ketua sektor hujemaat masing-masing. Naparpudi sahali doma terbentuk homa susunan panitia Natal bani tahun 2020 sada pakon ibadah ujung tahun. Ketua Samas Eben Munte, Sekretaris Samas Jaya Simarmata, Bendahara Situalinda Girsang. Selanjutnya seksi-seksi acara tertera bani Naidop Iserhanami ibani grup sektor. Menyusul Parpudi Aema PA seksi Bapa tetap songon nasomal bani hari Selasa via Zoom meeting. Sonai homa humbani sia inang PA tetap bani hari Rabu, panorang tetap pukul 17 sampai dengan selesai. Pengkhotbah bani PA wanita Bapak Pendeta Hamunangan, sibuan acara inang
Erna Bursaragi Garingging, Tonggo Pangapiteon, Inang P. Belinda Sitorus, Yanan tetap irumani be melalui via Zoom. Aimana songon tugas-tugas atap warta hubata Kuria GKPS Cililitan Dasbani Panorangon. Terima kasih Horas Martonggo Mahita. Patut doa nami martarima kasih roh hubamu Tuhan. Halani ijalo hanami do idop pakon holong niatemu bani parguluhan nami das bani Panorangon. Secara khusus ma Tuhan, terima kasih bani parametunmu, bani juak-juakmu haganup, namangidangi ham, rosi kuriamu, bani sugot nyarion, bani ibadah minggu nami, di rumah nama pasingon hubamu Tuhan. Terlebih Tuhan, kesehatan diberi ham huban nami, hajur giton ni akulan nami, rosi partondion nami. Sonai homa age Tuhan, kebutuhan, keperluan ni parguluhan nami siganupari, hamdo na pasir sirhon ban nami, halaniai terima kasih ma hubamu Tuhan. Tuhan, bani sogot nyarion, mangelek dohoma hanami hulobe-lobemu, sihol dohoma Tuhan, marpangindoan hanami hubamu, ase bani haganupan, anggota ni jemaatmu GKPS Cililitan sonaya ge haganup GKPS atapadong Tuhan ibagas parutolon mariton ni naborit Tuhan persaya doa nami hamdo Tuhan panambari nagogoh segala usaha naduk binahin ni keluarga baik para medis sonaya ge tambar ne konsumsi hite doin Tuhan hite nami martonggo hubamu ase marpasu-pasu ha makroni gogo hi bani akula ni sidea rosi ha malumon marhite ha prosayon nami hubamu Tuhan pamalum ha mahaganupan segala naboritanin sonaya huma Tuhan age haganup anggota keluarga ni kuriamu nalagi proses pemulihan aema piga-piga jemaat nami Tuhan nadoma lansia sonage homa Tuhan piga-piga juakmu naibagas pemulihan Bapak Situa Agus Jupenli Purba Bapak Situa Agus Pariaman Sinaga Bapak Paber Simarmata Bapak Situa Ramli Amat Saragih Inang Situa Abina Bor Simarmata, Inang Ramlina Purba, Bapak Situa Wanto Purba, Inang Situa Lesmariani Purba, Bapak Tuahman Pasaribu, Bapak Opsinur Simarmata, Bapak Marsen Sinaga, Opung Esther Boru Purba, Tuhan sidia dalam kondisi pemulihan. Mungkin galek ope akulan si dia Tuhan mangelek hanami hubamu marpasu-pasu hamba ni si panganon sinumon ni konsumsi si dia ase lambin tambah gogoh semakin semangat janah marmalas nihur riak pakon keluarga ase boy homa Tuhan si dia ringgas janah malas uhur laho mamuji pasangapon ham bani hari-hari ini si dia Tuhan nebata Bapa nami buedo nasihol si penginduan nami hubamu Bapa terlebih ma secara khusus perekonomian ni jemaatmu na adong kuria GKPS Cililitan ya pun hanami do Tuhan bue tantangan pergumulan kemerosotan mungkin Tuhan atap peningkatan malah suhur nami Tuhan haganupanin mariton idop pakon holong nyate mudo huban nami tapi bani haganupan kemerosotan Tuhan perpasu-pasu ham, ojur-ojur ham hanami homa Tuhan tong-tong orot hubamu, ase ulang maraton ni hanami gabe mandole, tapi semakin orot hanami mangindo hubamu Tuhan. Pasu-pasu ham haganupan segala selek-lekmu nadup iberkon ham hubani,
kuriamu jemaat GKP Cililitan. Aseringgas koma hanami Tuhan, martarima kasih, Rossi marsi bere-bere, hubamu marihitehon ni kuriamu na adong GKP Cililitanon. Tuhan na bata Bapa nami, sonay huma age Tuhan program-program nadop, itentuhon hanami maritehon ni kuriamu GKP Cililitan. Haganupanin Tuhan, ipaundos kanami, hubamu martion ni nadop isepakati hanami Tuhan. Siol madong konon nami homa Tuhan, rencana perayaan hari ulang tahun ni jemaatmu Kuria GKP Cililitan. Tuhan ipaundos kanami hubamu segala horja, nehobaskon ni panitia. Aseham homa na campur tangan Tuhan, berham kemudahan kemurahan. Terlebih bani finansial material nalaho si adong konon ni sidia Tuhan nalau mangidangi kuriamu GKP Cililitanon. Sonai dohoma Tuhan siola dong konon nami dohoma pembinaan, memperkuat pengetahuan pelayanan ikuriamu Tuhan. Bani panorang minggu na roh Tuhan hama homa na mangojur hanami be rosi na memberi kesehatan pakon panorang na torang uban nami Tuhan. Tuhan na bata Bapa nami, buedo namin nasiol si Panginoon nami hubamu, terlebih ma Tuhan bani ni ombah nami, sekolah minggu nami, bani namar sekolah tingkat SD, SMP, SMA. 2 tahun ya pernah nami Tuhan si dia melalui daring. Atap nasona HPin Tuhan marhaposan doa nami hubamu, ase bereham hubani si dia uhur pikiran, marhabiaran hubamu janah mematuhi ahana pinadasni orang tua ni si dia be Tuhan, ase tangi teleng panangar ni si dia bani podah sonai ge bani pelajaran na pinadasni guru ni si dia hubani Tuhan. Tuhan ne bata Bapa nami, terlebih mau ma Tuhan elek nami hubamu bani pemuda-pemudi nami nalape jupahan horja, terlebih bani panorang situasion Tuhan, ibotohkan nami agak sulit donuan mandarami parhorjaan, tapi pos dohur nami Tuhan namar haporsayaon hubamu. Kalau ngatemu Bapa patuduh kama lapangan pekerjaan hubani naposo pemuda nami, pemudi nami sesuai dengan keahlian masing-masing. Sonai homa Tuhan age bani pemuda nami nalape jupahan pasangan hidup. Tuhan mangelek hanami hubamu, ase hamma homa na campur tangan bani rencana, hamma homa na patuduhon Tuhan, na ijado na pasangan hidup ni si dia, tapi na terlebih ma Tuhan na marhapor sayaon hubamu. On matonggo nami Tuhan, jana porsayahan nami, buedo dosa palanggaron nami, nalangi sangajahan nami, nalang talup ilub-ilubemu, sunage sesamahan nami Tuhan, pangabak nami, nalang talup. Perlu besa sapam Tuhan, ase talup homahan nami, roh, marsombah mamujiham, rosiman jalohon haganupan silayak-layakmu huban nami. Siol mahoma Tuhan tokin hari, jalon nami hatamu, hata nama pasing, gabe modal ni perguluhan nami Tuhan si ganupari, na pinadas ni juak-juakmu, inang pewe nami lertina saragi. Hadirham Tuhan, ukapam labah ni pikiran nami, aseboy Tuhan homain, ipadas penginjil nami, utong-atongah ni jemaatmu, nagabe kekuatan bani kehidupan nami sehari-hari. Marpasu-pasu ham hubani inang pewe nami rosi keluarga, tambahi ham pamboto Tuhan, terlebih kesehatan. Sonai homa Tuhan age berkat-berkat itong-atongan ni keluarga ni pewe nami. Un matonggo nami Bapa, ipadaskan nami pitahi bagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, si hokop si paluah kanami. Terpuji maham Bapa. Amin. Hal ini si holma tangaronta hatani bata ambilan ay menebuan honni inang pewe lertina bersaragi diar persiapan hita mahadiri onta
Mandoding hita humbani haleluya nomor 380 bait sada 2 pakoni tolu. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, say mo nang itao. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, kalau si polisi. Marhasoman Tuhan Jesus, kita mona dotong tong. Marhasoman Tuhan Jesus, say mo nang itao. Anggo Tuhan Yesus, anggo Tuhan Yesus, hasoman kintong ko. Ingon do maporos, ingon do maporos, sibulis musuhin. Tuhan Yesus, hasoman ka, lau mangimbang dosain. Asesal sonang kita, kosin salutani. Dope barung tolo, dope barung tolo, ani gulung tao. Mengajam kon Yesus, mengajam kon Yesus, onang dohi tao. Say martunggu ulang-ulang, asemona itaon, asedas galupanita, upanina sora. Martonggo mahita. Roh maham Tuhan marayak hanami. Mamasumasu ianan nami. Mamasumasu age uhur pikiran nami. Na tertuju hubamu bani na merayahon ibadah. Age petongon irumah nami beiduhan nami sonari. Marbeda do ianan nami, tapi sada do sura-sura nami, mangajamkon holongmu Tuhan, sonari, rosi sadokahni dokahni. Ibagas gorannya anakmu Tuhan Yesus Kristus, yondoskon hanami ma, tonggo panginduan nami on hubamu. Amin. Salum mahubat taganyupan. Isapahan nami nasiam na hinahulungan di nami na bersama-sama merayakan ibadah minggu bani sadarion na irumah secara sendiri-sendiri atau secara keluarga. Persayahan nami bani panorangon hita lang terganggu halani cuaca, pakon lang terganggu halani sinyal. Ase purini pe lang tarbain hita rap, tapi pasada hita mau hurta. Marhite napatotap kono hurta, marhapurusan bani Tuhan, bani ibadahon,
age bani naman jalo hata ni naibata. Bapa inang kuria na hinahulongan hata ni naibata nagabi ambilan bata sa darion ay mahumbani Injil Lukas bindu 10 sada ipukah maay humbani ayat 27 das hubani ayat 20. Riap dohita membasa teks ni ambilan on. Age na rumah sonay pakon na igreja. Sonon maisurat kon ijay. Sanggah na makatahon ay iya. Marsora na guguhma sada na buru. Huntongah-tongah ni jolma na mabuhay ay. Nini mahubani. Martuah ma na manubuhkon. Anjaha na painum kon ham. Tapi nini ma. Martuah ma na mambugi hata ni naibata. Anjaha na marimbagas kon ay. Ay madasni. Bapa inang hitahaganupan. Adong 2 halak makatahon martuah. Dumuhubani ambilat taon. Nasada mangidah dari segi parduniaon. Martuah dari segi parduniaon ay maanggo marhasil ni ombahni. Anggo sukses ekonomi ni. Anggo hatahonokon humbani naburitan hinan sehat. Anggo humbani na bergumul hinan boy gabe marmalas niuhur. Martuah ay maanggo boy homa idahon ni hasoman pe atap humbani na dauh pe halak mangidah do matongot-tongon marsemangat. Boy do ay marhitehon ni pakaian na jenges. Boy do ay marhitehon ni penampilan setiap hari. Boy do homani ay age marhitei persahap. I dunia on gati ope tarida hal-hal na sonayai gabedong homause na minder. Langko sisongon hasoman niya ahamangguhan namion. Nini. Atap ipakai istilah hanya terkagum-kagum hubani halak naligan. Budu sonai. Halani pandangan ni dunia on berbeda. Sonah ahap ni pakon na yalami humbani hasoman. Gabi iya makatahon, waduh, angguau salut. Hebat matongon, luar biasa nih. Pakon na sadanari, Tuhan Yesus pe makatahon mertuah ma. Tapi cara pandang ni Tuhan Yesus bani na mertuah ai, langlahu menyalahkan orang lain. Langko mana cemburu Yesus halani mertuah inang ni. Songon na sinobut ni parduniaon no kanayai. Tapi na mertuah menurut Yesus aima hatuahon na humbani na ibata bapaniin. Na mambotoh na mangarusi haganupan kepribadian di jolma. Aido na mertuah pakon hubani si dia ma haon dosan ni ambilat taon. Bapak inang nagabi suku-suku sonari. Namartuah doham sonari. Anggo adong hita misalni piga-piga igreja bani namarayahon ibadah on. Naha bapak inang. Namartuah do hita bani panorangon. Namartuah. Namartuah boydo dari segi pandangan dunia halani boy kita mengidah suasana gereja bani panorang on. Tapi lebih kunjai martuah mahita halani ipakai na ibata hita gabe parhorjani. Gabe saluran berkat ni.
Apakah itu song leader, multimedia, pemusik, parhobas, domu hubani tatangatur ni ibadah, atau piga-piga halak na hadir i gereja on, nama katahon pabua Tuhan ada di sini. Ya. Marhitihun niai, agena siam na rumah. Naha, isukun dohoma, na martuah doham sonari. Boy do nini na siam da, martuahan do na siam dah kam na boy hu gerejain. Anggo na siam tongon hebak mak nene. Atap dengan ungkapan tongon martuah do hanami da, tapi atigan hanami boy das ku gereja. Atigan hanami boy beribadah secara bersama-sama songon na sa indukah na lebih kurang 3-4 tahun na salpu. Umur makin bertambah. Nah maay. Ya, Bapak Inang, das kubani panorangon marhitehon ni ungkapan na martuah ay laho patotap kunuhurta. Laho patotap kunuhurta. Lang salah hatuahon ni dunia. Anggo laku 3-3 ta misalni. Anggo boy isa pahita hasoman naligan. Anggo boy huma karir taroh di arni. Anggo boy huma niombah ta dong matamat humbani perkuliahan. Boy niombah ta boy marsikolah di ar. Halani boy boleh hita laptop misalni. Domu hubani kiada sonarion. Boy dihuti si dia pelajaran sesuai hubani na yang jurhon guru. Martuah mahita huma pasalai. Tapi ia atas ni katuahon ni dunia, ahana isobut ni pemasmur. Lebih do katuahon kun ni pemasmur, halani firman Tuhan nagabe panondang bani dalanku, humbani katuahon ni dunia on. Ay maho mahatuahota, age bani panorang sonari. Ay mahatuahota, ibagas namar pangajaman hubani Tuhan. Ibagas nama ronjolan hubani Tuhan. Ase marhitihon niay tongon masa pandemi o pesonari. Lapi dong jaminan. Das kubani panorangon minggu na roh boy mahita beribadah. Atap lapi dong jaminan inegarata makatahon buka masker. Dong masa losei, masa pandemi, dong magabe endemi. Lapi dong na makatahon na sonayay. Halanyay ibagas namar hatuahon kita. Makatahon pabua manjalo hatani na ibata. Pazupah pakon Yesus. Ay manamar hatuahonon. Halanyay kesempatan panorang bani masa pandemi on, bain hita maon pajongjong kon rumah ta di atas batu karang yang teguh. Atap hape na masa, atap na lebih parah ni pehulubianon, lang nabuto kita on, tonggota roh diar ni manamin. Tapi dumu hubani na masa na idah kita, songon na buhay tumangdo, hal-hal na mambayan, mengkhawatirkon age goluk taon. Tapi ketika rumah kita berdiri di atas batu karang yang teguh, anggun ini pemasmur, pori ni peau bani lombang bagas ni hagulapan. Ay masih taronon na luar biasa. Penderitaan na rohum bani diriku atap rohum bani halak naligan. Lama dia rau. Tukotmu pakon si mambumudo na mga pohiyaw. Artinya ay ibaga sa ganupan ari-ari ni gulut taon, jadilah orang yang berbahagia. Berbahagia langsongon pandapo ni Jolma. Tapi maronjolan hubani kebahagiaan nai hasiholhon ni Tuhan Yesus bani teks taon. Bapak Inang, Tuhan Yesus makatahon berbahagialah martuah ma namambogi hatani na ibata. Jadi purini pe irumah tabi hita sonari piga-piga halak kanami boy dongi gereja on sada do hatu ahota. Marhite honi media alat komunikasi na boy ipake hita sonari gabi boy sada uhurta martuah mahita mamboge hatani na ibata.
sonahadoga ni hataridahan ni namambugay hata ni naibata. Dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, mengidah, merasakan bahwa Tuhan hadir. On mana membugay hata ni naibata. Jadi, boydo bahat ko macarani membugay hata ni naibata. Tapi hanya sepintas begitu saja. Tapi na mambugi hata ni naibata na maksud ko ni Tuhan Yesus ijon ay mamanjalo dengan hati yang tulus. Anjaha marhite ko ni na mambugi ay disimpan di dalam hatinya. Ase puri hape na masa puri sona hape kiada anay hata ni naibata tetap gabi yang terutama. Marhite ko ni hata ni naibata maronjolan hubani naibata margugo anjaha mampu lako mangidah sonahan nama dia. Ase itong ahtong-ahta ni panorangon sa halinari martuah mahita na mambugay hata ni naibata. Halanyai purini pe irumah bani na beribadahon bapainang. Purini pe mungkin atap ija adong songon na sipata tartangar soraon, sipata lang domuhubani komunikasi jaringan na terjadi bani panorangon nita anggo manangar hata ni naibata ternyata lang maningun uhurku maningun saut lang maningun domu hubani na hupikiri terjadi age ijab yau marianan. Tapi satu kata pun boleh ku mengerti tentang firman Tuhan, ijai maau boleh bersyukur. Halanyai puri irumah pe beribadah tetap ma nama nangar hata ni naibata halanyai tongo-tongo ma beribadah di rumah ulang sanggah dong pikiran miturlitun hambani iyanan hundulata bodo sonai halani na marjumon lang palaidah kala nita kan lang sadar kita seolah-olah halanyo ni rumah tado song na biasa do kasa dong ko sirohi baga suhuru atapa idapur miturlau to kikujay do pa ito kinari rohuse nama nangar hata ni naibata tongot-tongon ma mengidah bahwa Tuhan hadir. Jadi atapi jahita sonarion dingat kam Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan hadir. Atapadung tergumulat tanda luar biasa. Atapadung kuma bani parnaburiton. Atapadung bani perjuangan dumuhu bani masa depan ni guluhon. Martuah ma nama nangar hata ni naibata. Martuah mahita halani ikasomani naibata hita. Martuah mahita halani hata ni naibata nagabi onjulan bata. Martuah mahita halani kuasa ni naibata. Gabi si joloman bata. Si andal honon bata. Bani ari-ari ni guluta. Ase marhite hunyai lang gabi persahapan pasal sonaha hatu-ahun namasa. Naboy dah kita secara perduniaun khasa domu hubani panorangon. Tapi ibaga sapur sayau tahubani Tuhan. Marhite hun ni teks taon kita tidak hanya dalam rasa kagum. Salut hubani tindakan ni Tuhan Yesus. Songon na ilakuhon ni sadana buru nabani teks taon. Tapi kita salut dan mengimani bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Ya. Jadi marhite hunyai marmalas ni uhur mahita. Laho mandalan kon haganupan aktivitasna. Marhite hunyai yahap kon kita mapabua tugas tanaman jalo hata ni naibata hape. Membina komunikasi yang baik secara warga jemaat. Tugas tanaman jalo hata ni naibata huma anggono kating-ting halani baru patupuhon dana untuk kegiatan ni pemuda. Ase marhite naman jalo kata ni nebata tugas taduhuma lahomar dia kunya. Makatahon ahana perlu bang di sidia dihuduai na perlu baku. Sonaha kehidupan di sidia dihuduai kehidupanku. Halania ibagas na mengajamkon kata ni nebata saya mau berbuat. Saya mau bertindak. Sihol do bahenon ku nama diar, sihol pataridah kunon ku do harosun ini bata. Ay manay sobut ijon,
maparimbagaskon ibaga suhurni. Lang pitah ibaga suhurni ay sipan-sipan. Tapi maparimbagaskon hatani na ibata ay mangidah melihat apa yang perlu. Ahado na perlu dumuhubani kehidupan ni secara kapursayaon, marjemaat, markeluarga, sonay age na bermasyarakat. Jadi halak na martuah manjalo hata ni bata, pakon na maparimbagaskan hata ni bata, ay manasetia dengan tulus makasiholhon pabua tugas ni, tanggung jawab ni, kepemimpinan ni. Mambahen na bata marsangat. Anjaha mangidah korja ay mahorja na sangat mulia karena Tuhan ada bersama dengan saya. Bapak inang, itongah-tongah ni kehidupan ta age bani panorang sonari, dumuhu bani hatuahon, na memang haganuk do hita maparayakai, haganuk do hita makasiholhon ay. Tapi hatuahota sebagai naman jalo kata ni bata, tidak didasari oleh penghormatan na rohum bani manusia. Jadi dumuhubani teks taon anggo Tuhan Yesus manangar hata ni sada inang martuah na manubuhkon ham pakon na painumkon ham, itu berarti hatuahon hanya kepada Maria inang ni Yesus, tapi hatuahon ni naman jalo Tuhan Yesus bukan hatuahon perseorangan, tapi hatuahon na secara umum na makatahon pabua lang terbatas tongon holong ni Tuhan au pidihut do. Bayang ko kamgi ang gumiturin ni Tuhan Yesus ay mada tongon au pi marmalas ni uhurma halani inang ku na manubuh ko nau, inang ku na pabagal ko nau nini. Ang gusto na ikan lang parsimada behida bani hidup ni uhur na humbani Tuhanin. Tapi halani isubut Yesus hatuahon ay dari sudut pandang Tuhan, bukan hanya kepada seseorang, tapi bukan berarti kepada seorang itu tidak perlu. Tene, tapi na ianggap luar biasa ay, na ianggap kita berjasa ay, maningon homa ibotok pabua hatuahon nasitong ay anggo itangar hata ni bata, iparuhurhon hata ni bata, marhitihon niyay tanpa terkecuali. Ageda danak, age nama poso, bapa, inang, haganupan kuria ni Tuhan. Nikmatilah dan bersukacitalah. Akan sukacita karena Tuhan hadir dalam kehidupan. Tuhan memberikan kuasanya bani haganu pergumulata. Tuhan makasomani kita bani haganupan pardalanan ni 10 tahun. Adong sada cerita sonon. Halani bahado halak na mamakai hatani na ibata gabi sinjatani lahu membenarkan diri. Maaf, tak do maong gana siya manangar ceritaon pasikian halihon anggolape lang palamahua on hape parlobi. Bani sadapan orang hundul ma bapa pakon inang iteras ni rumah. Halani roh udan bani panorang but nyari. Nini inangon ma, Pak, pasti enak kalau kita minum kopi dan makan goreng pisang sekarang. Ya, setuju. Nini bapakon. Ya. Tapi ayo dong bersama-sama kita melakukannya, makurjahonai, ada pisang di dapur. Ayo secara bersama-sama nih. Oh, angku pasalai hurjani inang duai. Nih ama, hujai maham. Nih. Lang. Eta hamgi. Eta rapida makurjahon nih. Dengan komitmen nokanai ai hurjani inang do lang raba paon. Lahu matongon inangon. Iramu mada ramuan ni goreng pisangon namatin. Pakon ibain mahoma bumbu na memang enak tuma. Izin manggoreng ya hampir laho matang. Tercium aroma ni goreng pisang namatinon das ku teras rumah. Nini bapon, enak matongonay nini. Dong kopi, adong homa goreng pisang.
Diterlau maya di hudapur. Ini, wah udah masak rupanya. Ini kan, tap ibu aku sadar. Ronin inangon, hep, hamkan lang marosuh mangan goreng pisang. Halani ay anggulang marhorja. Tersurat dua bagas bibil dan ini. Ulang mangan. Ya ham gini nih. Ibe kam do mitor hatani na ibata ayat-ayat Alkitab. Tapi kan tersurat dua bagas bibil pindo mak. Saya nabi reon di do. Au mangindo sada lang. Nini. Dupo siai terjadi madialoh marhitihon ni hatani na ibata. Roma parpudi ni bapaon. Ay madani ni. Tapi hudi nga do. Hahulongi ma hasomanmu, songon dirimu. Bahkan ang gubatakan lang pita hasoman ni hahulongi. Musuh pi hahulongi do. Ang guyanggap ka manok kanaw gabi musuhmu bani nalang ramak kurjahon di mangurupiham. Ay piang gurohaw mangindo ihahulongi do. Bapak inang nasihul sebutan ijon. Buedo ayat-ayat Alkitab na ipakai laho membenarkan diri. Agi bani halak naligan. Lubih kumbani cerita on. Buai tumang namambotoh menghafal ayat-ayat Alkitab na bui laho membenarkan diri ni atap ijape ia Marianan. Tapi maningun dinga tota bukan seperti itu yang dimaksudkan namar tuah bani ambilat tahun. Namar tuah aima manjalo hatani nebata dan merenungkannya makorjahon ai ibagas holong nahum bani Tuhan. Marhite hon ai sedo halani domai bere hubaku ase hubai komasonai atap domai haholongi au hasomakon marhite hon ai do ase haholongi ia atap sebalikni. Tapi maningon nini do muhubani teks taon. Tuhan Yesus ada di sini. Halani ai martuah maau. Halani hutangar hatani na bata. Martuah maau. Halani manggulu au ibagas holong ni Tuhan. Martuah maau. Halani huarusi sonahadu harosu ni Tuhan. Ase hatuahon ai bukan saja ketika didengarkan orang lain. Ketika saja bersoal jawab, ketika saja berdiskusi, ketika saja berdialog, lang. Tapi hatua hota, nabani panorang on, domu hubani ambilat taon, ay mahatuahon halani guluhku, pola hidupku, cara hidupku, cara kerjaku, atap ijapiau Marianan, atap ijapiau markorja, atap ahape nagabe tanggung jawabku, bani haganupan ari-ari ni guluhon, maronjolan maay, ibagas hatuahon ni namanangar hatani ni bata. Halanyay, bani halak na porsaya, langadong istilah, anggos sanggah macet ipardalanan, boydo, mamikir hondo muhubani pikiran diri sendiri. Marhite honyai bodoh hita marah hijai. Bodoh hita ibagas na emosi ijai. Tapi halani maronjolan hita bani hatani na ibata dalam suasana kemacetan pun, dalam suasana pengangguran pun, dalam suasana yang sangat sulit sekalipun, nita Tuhan hadir di sini. Halanyai hatua honku aima bukan untuk mementingkan ahap bani diri sendiri, tapi hatua honku aima halani rap au bakon Tuhan bani haganupan namasa itongah-tongah ni guluhon. Ase marhite honyai boy dapok kita homado muhubani ambilat taon sonahadu Yesus pasi tongkon pangarusion ni haganup jolma pasal namar hatua hon ai, pasal namar malas ni hurai, pasal nadok membahen nama diarai. Nini Yesus membahen nama diar, anjaha Yesus pataridah kon hatuahon nasitong, lang laho makatahon asesonaha ahanay sahap kon ni maningun saut ay. Tapi terjadi ma perubahan sikap humbani halak nama nangaray.
Jadi lang lako makatahon diktator ko mahita hanami na do persaya hubani Tuhan Yesus maningun sonon do bayenon hanami nagabi panitia ulang tahun hanami nagabi panitia si bapa misalni maningun sonon lang sonay tapi ibagas tatang ngatur ni horjata ibayin hita do muhubani hapor saya otta pabuwa Tuhan hadir di sini. Jadi halak na menghapkan kehadiran ni Tuhan pasti do mangidah apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutu ay maho magulukta ay matujuata sonari rosi sadukah ni dokahni. Amin. Martongko mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami marhitay honanakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Buhay tumangdo na buhay pamalas ko nuhur nami itanohon. Tapi gatiduin singgan parsatokinan hasa. Anggulang ibagas holong na humbamu, boy do humahanami, mangidah na madiar, lang ibagas sukacita. Tapi marhasoman kon ham Tuhan, atap ahape na masa bani guluh namion, tongon-tongon martuah mahanami, halani maronjulan hanami bani holong muna tarsulurin pasu-pasuham mahanami pasu-pasuham guluh nami sonai age pola pikir nami cara pandang nami karakter nami ibagas na mangusagahkon idopakon holong niatimu pasu-pasuham Tuhan pangarusion nami bani holong muin jana ajari pagul paham hanami laho manaksihon harosuh niuhurmu atap ijabe hanami marianan ibagas gorannya anakmu Tuhan Yesus Kristus jaloham hanami rapakon tonggo panginduan nami amin. Paima yon doskon hita galangata tangar hita malubi hatani na ibata nagabi onjolan bata laho manggalang. Tersurat bani 2 Musa 35 ayat 45. Patupuhani mama humben nima galangan hubani Jahoba. Barang ise narosuh uhurni ibuban ma galangan hubani Jahoba. Sonari ondoskon hita magalangata. Indo habe badan ni Tuhan Yesus amalas urtene dai ganup natinobus ea tumang padani nagabesi Riap mahita jongjong.
Tonggo mahita mangondoskon galangata hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridop niuhur harohan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu. Halani humbamu do ijaloha nami pasu-pasu nagokan diar pakon nalaingan. Bani panorang on isombahkon hanami do hubamu nagabe galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadungan nami nadop bineremuin. Pasu-pasu hama galangan na sinombahkon nami on. Gabe galangan na mapasing. Na mambahen harajaunmu lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hama uhur nami marhite tonduymu. Ase lambin ididah, ibotoh, jana ihamalaskon uhur nami. Buwe ini silayak-layakmu. Nadop ijalohan nami pakon nasihol bereonmu ope huben nami. Ajari hammahan nami, laho mangondoskon galangan nami. Napatut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek nami on. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tondui daging uhur apa gogohnin. Inaguri atas say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu nihurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Berihamban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap ham madusa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardusa dupak hanami. Ulang hanami bubayham huparlajuan, paluah kam mahanami, humbani pangago. Misir mahita, baritahon janah saksihon hitama, ambilan nama diarin, atap ijape hita Marianan. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita, isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubata janah maidop mauhur ni mangidah kita. Idop pakon Tuhan na ibatama buhini hubata, jana ipasorap madameni, hubani tondui tabei. Amen.
Selamat hari Minggu mahubat taganupan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Horas. Salam. Horas Horas. Selamat hari Minggu. Horas. Selamat hari Minggu. Terima kasih mahal itu dari Bapak Bapak. Selamat hari Terima kasih Minggu. mahal Haganupan hasoman nadub sir mangidangi ibani sadarion agep ibani inang pengintilta nama nabut firman Tuhan. Jadi domma salo saya kibak tiati bagas nadiar malah suhur atas bantuan pakon sonaha alat multimediata mardalan ibagas nadiar. Kalau niriap dohita pakon perhangirta mar minggu sadarion saya ondos mahubani ba perhangir. Ambere tugas-tugas pakon salam sehat hubat taganupan AGP keluarga jemaat kepestiritan nambah ibadah pun rumah. Saya ondos mah hubani ba perhangir. Terima kasih Ubani Wapengta Bani nadop beribadah kita, terlebih Kubani Nasyam nomor tugas inang penginjil wanita pakon hasoman majelis nadop melayani tungah-tungah ni ibadah ta. Oras mabata ganupan. Terima kasih mahubata ganupan Bani tugas-tugas luma cukup jelas nokan Bani ting-ting nalaho si pamasaon. Ipaingat ka namin usya hubata